Khovel poisa hlu zual le US dollar khovel poisa hlutna te khonga hman ani dan hun masalama khovel poisa hlu lo zual kan tar lang to a tun tuma chuan khovel poisa hlu zual kan tar lang ve thungang chumi hmain US dollar hi khovel poisa hlu ber ani lo chunga khovel poisa hlu le hlu lo te khonga hman ani tlat dan hi a chan chiang deuh zawk a soi turangen na a awm nual awangin kan soi chiang photang US dollar masaber hi sang khazakwa sompalia Federal Bank Reserve in aprina kum sang zakwa som pathum sompali vel khachuan British sarkar company sarkar kha khovel thunun tu khovel sumchevel po an suk thlek angjela kal ani khang hun lai khan lekha poisa hi chuak to thoma se khovel ram ro pui dang zong zong point ho sang te khonga rang kachak an hmang de uvek ani khovel in do pui pakhatna sang khazako sompali alo chuak khan ram tam tak dan an ram sipai hlo tan te silai eile in lei khol nan rang kachak hlut nang zonga in pe kha arem talawa ti chuan poisa le kha ang hi mang chawin paper poisa an siam chuak ta ani poisa siam chu awak regot chuan ram ro pui tam tak poisa hlukna atin hiam ta a poisa siam chu chung chang rongot po hi topic thana soi tham ome ram economy foreign exchange in azir silawa ram thunai tu ten poisa an siam chu awak rongot chuan ram economy asan pha chuang silawa poisa atam thut rungata chu chuan thilman na men lawati tawin poisa hlutna atin hiam vak thin chu wangin poisa te hi du zat siam chu angot chi ani lo ti chuan kum thum lai khovel in do pui pakhat na kalpui ani hnu chuan a hun lai ram ro pui berangai British sarkar po in do na nen seng ral na sa a ram op zau si chu ba ka aram economy ngai to chiang lawa lekha poisa a siam bel tro awang te in sumlama aboi ve tatlat thil theng zen ngai lo kumpunu sarkar chuan poisa puk tur azong ve ta hial mei heti ani taksia chuan khovel ram dang tan economy in nga na bera British sarkar chu rin ngam ma harta ti chuan kum sang khazako som pakwa phei chuan khovel ram ro pui tam jok chuan British sarkar chu ho sakna le economy te khonga rang kachak a man chu ti top turin an nor ta hialani heti hun lai tak hian US hi ral thuama alo sang sa to sia indo pui ani awangin ram tam takin ral thuama USA hi an dora chu chuan US economy a choi sang tawak ani chumi hnu kum sang sakwa somli palia khovel ram somli pali hruai tu te chu Breton New Hampshire USA in mukhomin engtin nge khovel ram sang te mumal zoka ka in sum don ton thayang engtin nge ram sang te hian mumal zoka poisa kanin man tiremo puk tir ton thayang ti in ro an rel ta ram khat poisa khovel huapate khonga man tur an dap ta ani British sarkar sumlama an boilai ani awangle chutianga hanrin chi an ni to silo wangin America ba ko turan om talawani ti chuan a hun laia economy ti tlak ber USA chu khovel poisa te khonga man ani ta hemi hnu atang hian USA chuan hoi kirzai rel to lo economy ngel het adin chhota ani khovel in sum don ton na ra ka khovel ram ro pui ani ta zela khovel poisa hlu ber ni lo ma se poisa hlu te nan po US dollar tho man ani ta zel ani khovel poisa hlu ber ram te a in America economy hi angel het dei zoka te khonga manatan hian atling em mani America poisa ya hlu ram dang hi an ram atui al theya tamwang ani de ubera ma se thil danga an ram economy angel he chuan lo wangin an poisa hlutna hi khovel huwa tangkai lawa trau ani soifia vek don chuan athui don lutuka atlang pui chu kan man thiam tho ome khovel poisa hlu zual somle pangana New Zealand dollar hi New Zealand ram poisa an ram official currency ania tundin hmuna New Zealand dollar khat le US dollar bial point paruk pathum main hen me kani US dollar ai New Zealand poisa hi bial point paruk pathum lekin a hlu lo ti na ni chu New Zealand hi Pacific Ocean chimlama thliarkar ni in awmna thliarkar hi thliarkar fal takania Australia nian kar hlat takin a in then mani an ram eizona bulpui ber chu agriculture ania tourism lama po an sang le somle palina Australian dollar hi Australia ram poisa an official currency ania tondin hmuna Australia dollar khat le US dollar bial point paruk paria dain hen me kani Australian dollar hi Australia ram mai ba ka aram chevel thirkar te takte te te punan manga
Australia dollar hi khovela poisa hlu ber ni lo ma se an poisa hlut na hi angel hneta entir nan developing country India ram poisa te ang hi chu tlak niam le san hi ain chok deuh renga a poisa hlut na hi angel hne awangin khovel poisa hlu zinga Australian dollar hi alang reng thei ani Australia ram hi Oceania ram kan ti zinga mi ni in khovela ram te ber ania aram hi Pacific Ocean chimlam le Indian Ocean in kara oma an ram lei lung hian chu ti te chiamin ho sakna nei ran lo anin nga na ber chu service sector ania service sector chu mizo tongin thiamna hmanga na tho choi san ti la hria thiam ol sam mai ome an ram khuan bung ro thon chu alam a in thiamna zirna tha damdoin tha le beng tha te an naya chu ho sak puina lan hmangta ani som le pathumna Libyan dinar hi Libyan national currency ania Libyan dinar khat le US dollar bial point pasari biala in tluk ani heram hi Africa marlam ram ni in an ram hi thaler Sahara thalerin akhu ania an ram ho sak chan le an economy san chan ber po tuyal thei an nga awang ani som panina Singapore dollar hi Singapore official currency ni in Singapore le Brunei te nain man troma Singapore dollar khat le US dollar bial point pasari pakhat ain tluk ani Singapore dollar hian US dollar atluk thuak ti na ni chu Singapore hi khovel huwa param lar ani awangin khovel company lian tak tak in bunna in ben bel na mun ania hei wang henam poisa hlut na po hi angel hnet chhozel don nei na lang mizo na thok engamazat omna Asia khomwal puya aram ro pui ber po Singapore hi Asia chimchak lama omnin aram pum hi tuipuin a hual vela khovela thliar kar lian ber pathumna ani pha ani anram economy san chan ber chu thon chu an nga wang ani bera khovela electronic kholam siam chona hun pui ania khovela longchol na hun pui ber pakhat ania khovela benglian ber in bun na ani tourism hi anram in nga na an economy bulpui ber pakhat ani bok somle pakhat na Brunei dollar hi Sultanate of Brunei ram official currency nilai mekania tondin huna Brunei dollar khat le US dollar bial point pasari pakhat ain tluka Brunei ram hi Singapore nen poisa in man trom Singapore poisa che dan ang zela che ani bera ma se ram than hlak an ni thung an poisa po kan huang hian US dollar ne nain tluk thuak US dollar aya hlulo hlek chau ani Brunei hi Asia chimchak thliar karam te takte an nia Malaysia ne na in ri an ni marlama South China Sea a ri bok aram economy that chan bulpui ber chu tuyal theile natural gas an nga wang ani somna Canadian dollar hi Canada poisa an man lai mek unofficial currency ania Canadian dollar khat le US dollar bial point pasari pathum ain tluk meka US dollar ain bial point pasari pathum chein a hlulo ti na ni chu Canadian dollar hi foreign exchange sa athat awangin khovel ram tam takin an chelek na sa leya Canada hi North America khomwal pui North America marlam omania aramin leilung ho sang nei tam lo ma se an ram hian sumdon an thiama sumdon na mun pui ania khovel poisa hlu nei tur khopin an thok rim ani pakwana US dollar hi America mi te poisa man ania khovel poisa tia soi thei ani US dollar hi chu soizui lutuk ngai lewin kan thamai ome khovel poisa hlu te na pakwana da inema se ani chan kan hriat vek to kha heti zong hian soita da ila tundin huna US dollar khat le India tangka cheng somsari pathum in tluk ani pariat na Swiss franc hi Switzerland ram poisa an official currency ania Liechtenstein ramin Swiss franc hi an trom pui bok Swiss franc khat le US dollar khat point bial pali in hen ani an ram poisa hi US dollar a in pakhat point bial pali in a thluzok hret na ni chu Switzerland hi khovel ram chenna na than ber than ani de uzela dan le train zom a hloa ani dan turang takin thil akal ani anti mitam tak phei chuan mason le na chuan tur pon nei to lo te an ti hial he ram hi an economy angel he awang le an ramin ani dan turang thlap ani to box hi awangin an poisa hlutna po hi atlan hiam ve vak ngai lem lawa asang zongin a cheber khovela aber zinga aom zel lo thei lo ani an economy bulpui ber chu service sector tho ani
service sector zia chu a hmalama kan soi to kha tourism hi an hming than na le an ram ro puina bul ber pakhat ania khovel ram moi ber pakhat ani pasarina euro hi khovela paisa hlu jinga no pang ber ani kumsang zakwa sumko pakwa january ni khata man chan chau ania tundin huna euro khat le US dollar khat point pakhat ain tluka US dollar a in a hlulek ti na ni chu euro hi Europe ram som pakwa la ya in man troma amang tu jinga Europe ram ro pui khovel huwa po minglang pha Germany France Spain tian telawangin he poisa euro hi an man chan na la rei lo hle ma se amang tu an tamba ka amang tu ram an shro hlom boka wangin a hlut na hi an hiam zongin akal arin omlem lo ani parukna Cayman Island dollar hi Cayman Island official currency ania Cayman Island dollar khat la US dollar pakhat point pahni bialain hen ani he thler kar hi Caribbean tuipui thanglam om ania British ram op chunga mi niin an ram economy in hana chu tourism le sum le pai chevel panga sum don financial emo banking bo kan ti thayang chu pangana pound sterling Great Britain pound hi British mi te poisa man lai mek an official currency ania tundin huna British pound po hi US dollar aya hluin British pound khat le US dollar khat point pahni panga in tluk mek ani British pound hi khovel tangka British dollar ti lawa lar ber bol ania pound po hi khovel poisa hluber ni kherlo ma se he poisa hlutna hi angel nge awangin khovel poisa ngai hlutlo ania khovel ho poisa hlu ho jinga upaber ani nge an economy bulpui ber po ram than khat ang thawin service sector ani palina Jordan dinner emo Jordanian dinner tia soichin hi Jordan ram poisa an official currency ania Jordan ram hian sang khajuwa sumnga hmalam zong khachuan Palestinian pound an hmang thina ma se mani pual poisa nei chawin sang khajuwa sumnga atang khan tun thlengin Jordan dinner hi an hmang ani tondin huna Jordan dinner khat le US dollar khat point pali pakhat ein tluk meka Jordan hi Arab ramji ngami Asia chim thanglama om niin an economy hi sapin mix economy an tiang chi hiania sum don na chi sang an beina sa hle ani oil an thon chuaka sapin potos an ti mizo tong chuan chingal kan tiang tele thom tholamte chemical lamte an thon chuak na sa hle mix economy hi ram in kai hroina that chuan a fu hle a ram hruai tu thatak nei ero angai thung pathumna Omani real hi Oman ram poisa man lai mek an national currency ani tundin huna Omani real khat US dollar ni point paruk biala in tluk mek ani US dollar a in cheng thum donin an poisa hlu ti na ni chu Omani real hlutna san tak veu chan hi engdang wang ni loin an rama oil tam tak an hmu chhuwa wang le ram sanga an thon chhuana sat wang ani ya Oman hi Asia chim thanglama ram pakhat ani pahnina Bahrain dinner hi Bahrain ram poisa national currency ania tundin huna Bahrain dinner khat le US dollar ni point paruk panga in tluk ani Bahrain dinner hi Bahrain ram chunga bakman ani lutuk lo thunga anni po Asia ram dang ang thawin tuial thei an nga awanga an poisa hlutna sang ani he ram hi Saudi Arabia le Qatar ten an ri ani pakhatna Kuwaiti dinner hi Kuwait ram poisa national currency ni in khovel poisa hlutna sang ber ani tondin huna Kuwaiti dinner khat le US dollar thum point pahni panga in hen mega khovel poisa hluber ani thei chan hi Kuwait ram hi oil an nga wang ani he ram hi Asia khomol pui khothang lam ram te takte tuyal theinga azet ni sian nia Iraq le Saudi Arabia ten an kar che ani kumsang khajako somkwa Iraq ram ho tu pa Saddam Hussein an tuyal theia owangin arun chiam to a US in an chan chua ram kha ani khu ram changkang em soi tur ani lawa ma se tuyal theian ngai em awangin am poisa hlutna asang lo thei lo ani tuyal thei thlit fim lo khovela thon chua zong za som vela hi an thunun ania America awanga himle thei chaw an ni awangin an ram tuyal thei chungchanga America hi ein rol thuk leya America ram point na main lawin an chorlet ve tho ani tun tromatan chuan khati zong kha ni leya
khovel paisa hlu ho ram hi khovel ram ho sa an nih zel awangin an paisa in thlona le in thlo lo na pawh hi a in thlau tak tak thei lo a chu mai ba ka nget taka in thlun zom ram dang ne na thaw ho na nei tha an nih zel box hi awangin an in thlona hi a tam thei lo ani khovel ram paisa hlu ho thlir hian khovel in tuial thei kan mamawna san zia a chiang mai awm e